Hana pejadagalinyong lonya ke jurung sama berjedelun simai jema wujud kalam Rabbi. Hana pejadmata lonya ke jurung Nabi belum ada syuhud wujud kalam Rabbi. Hana pejada baba lonya ke jurung kalam berjedalun baca Quran dalam badan wujud kalam Rabbi. Kunyo pantun Aceh lafai jisareh lun baca jinau narit mupadan haba mesambut sang rijang lagur soyang tempako narit mupadan haba mesambut sang rijang lagur soyang tempako nedengar tengkunyo pantun Aceh lafai jisareh lun baca jinau narit mupadan haba mesambut sang rijang lagu soyang tempako narit mupadan haba mesambut sang rijang lagu soyang tempako jehib bamburu nyang timo di gunung kahannya bungang umi yang kuala bandu megetanya wajib temanyang pagi